Hi guys, habari zenu, tumekuja tuoka muthenya wa Sunday na of course tukire na kapu haha na mbere ya makimugeithĩtie kende mugeithie ni jitao Baruthi wa Thayo neno ni Baruthi wa Thayo TV ndionekanaga ngoragwo na ha thutha ndatuire itua rĩa kwĩhitha tondu ungĩhitha kwa Jehova no kuo wega wothe uri na etiko kiwa na hathua ni ha Jehova no akona wega muingĩ muno makiria to no ngorwo ngiria na mutiramenya. Yes, na mbere itu hena couple ndiracemania nayo ng'eni muno makiria thĩinĩ wa Nairobi ĩno na nĩ couple ya magegania muno ĩrĩa tũrĩkĩtie gũcemania nayo na ndĩrenda matugeithie hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũingĩre thĩinĩ wa ka episode o kanini muno ka ndagĩka cigana ũna kamwe tũgũbanga mahinda mangĩ nĩgetha tũkorwo twĩna episode nene. So gwĩciria andũ arĩa mendanĩte gũkũ Nairobi ĩno na nĩ hĩndĩ maratũtica we kũrĩa social media matirahutĩka atĩ nĩ latest couple on YouTube. Gũgĩthiĩ kũrĩa YouTube nĩ ũkũmona mareĩta the Blessed Family Channel mekũrĩa YouTube maroima mwaki matũticĩire gũkũ nginya tũkona tũtendanĩte nginya tũkona rĩu tatũgũtigana nĩ tondũ ũrĩa wendo ũcikĩte gũkũ na tũbica day in day out. Ate nginya ndĩmurie kwa driving couples. Good friends. Yeah, so karibuni sana. Thank you sana. Yes. Reke tukigora tukigana gĩthweri. Tugaga hello guys, this is the Blessed Family and we have come with a new video in the YouTube channel. Ũguo tukiugaga. Yes. Na tukigeretie na ni after kuona ũrĩa marriages are hiko ihana. So that's why tugiuka with something that do to quality young couples na kuonia andu that with tunini wina tu not that big money together okorwo ati to igwa mbere in this couple okorwo tu YouTubers kuna andu aingi muno a mbere. So tukiona tondu to nginya ukorwo na mbia ino Baruthi to nginya ukorwo na indo nene nigetha wonie andu ati we are working na nigetha wikarie mutumia waku wega na wike mutumia waku. So mabagia haria true. Okay, so jamani DJ Sense ngathirio ngirigwa ati twino DJ Sense ni my colleague kuria Kigosho FM ni my colleague na ena family thaka muno makiria na ngwiciria nikio thutha wa kwambĩrĩria YouTube channel yanyu ndiroiga nĩ kwenda ndĩcemanie na inyuĩ na Sense we mucagũri you by the way on how dramakia this girl need ya online by the way. What do you mean? Yeah, it's online. Mulikutana online? But online. Guy. Okay. Na kitu and then tuko hapo. Unajua mimi nilikuwa akamruga Baruthi ni ngejerere. Guy. Tolo akira nikega. Aleno ni ndio wapi? Ndio wapi? Adirika. Torega nona. Tondu message yako ya moikia agikora ikirie message 2017 ri. Gicoka ngiri kore maikirie rita. Okay, njira mwako ũcio wothe nĩigana mageretie. So uguo mumenyanire online. Tumenyanire online. So nĩ maciaro ma online. Arĩa angĩ magĩthiĩ kũu go post matũhũhũ na irumi. Inyuĩ kĩhiko kĩanyu kĩroimire online. Ithuĩ no tũrũmĩte and Ngai nĩageretie gũtũ sustain kũmenyanĩrĩra mũno tondũ ũngĩbuata YouTube itu kana ũngĩthiĩ from our YouTube channel Blessed Family Channel nĩ ũgũkora atĩ ithuĩ twacemanirie online center tarĩ kĩndũ akĩanjia live wega na mũirĩtu ũrĩa aracemania nake ena live njega nĩekomboreire na ena you get rĩu ũgĩkora arĩ mwandĩke na mũndũ ũrĩa ekomboreire hĩndĩ ĩyo ndĩ kasimu no ndagĩthiĩ kũmũconvince na agĩũka nginya hau tũgĩkinya ndio tũtwara ihenya baba. So nĩ wathiĩ Facebook nĩkĩ wekaga hĩndĩ ĩyo? Facebook no mapito ngĩhĩtũka ũguo ngĩona kuna mwangaza mahali, kuna nuru gizani. Ngĩhĩtũka ũguo ngĩgicoka
Atiagira. So ore mundu ukoragwo skuru orete ukarigwo ni kinde ikuruka ihenya ukambia gucoka thutha he kindu wona so alafu ndio kama nikakiambia hadu acha gicoka ho ngiona wow so ni text yako wale ni text kana ngetha twarani so ulienda straight ni ndio straight profile messenger Padahal ika text hi parodi nikawait igieterera manze na leo kiaje leo unanya wakira mundu haya ni aga ku reply ona ndiko itigana ke okay to hai tu ne tukoretwo tukirehe thina thutha uyu ne tukorwo twingi to hai riu gutwika serious na hai ndungihota kwamba gutwika serious utamumenyete no ucio rako so ne ku respond finally ku ni duty yake ikari nginya ngiriganirwo actually hit and run ile mega ogwo what you do you scroll say hi you continue alafu ukona kagi ugascroll mega hi ugathi uthiete okay that was happening so that was you yes no tibe tingwetha okore ukigwira tondu hindi urukiri mundu na ni uragetha karia gegukwira ukokoa gige riu ndamu text wa gikarange na ikamuru gatira reply muthenya ungiri riu just other day how 2019 iriria hai ni wodoni acha rekeza ukirede udumiriri ciakwa okay goja were you dating by then hindi uruga hai aria mahato no riu already ngudagithie ndagithie ndizwatirite by the blue ni machungu maria ai arada ori na mieri 6 airada na riu video ndirona aking'arisha ndona gari wa king'arisha ai riu gari wa tere riu ng'arisha na ngiri ndio ndona so ilikuwa ile irada no ndia menyaga atire thatu iyo yari njira ya Ngai so ni that text ri gika 2017 2018 2019 niko ndathire go through message ngiona hey you don't hey too na ngiona online at 2019 now ni gucokeria ni gucokia aiga hi too au hi too baba Jack Ponti ndona riuria waria nginya waria handaga sio ndio soka profile unyigane kanwe wandikite hi actually ni acenjetie nginya profile tondu ngai unake nu so ngimuona kina kwanza hiyo online kimenya this is the right time to use so guys we that reply you are uko poa akija thank you so na ndio text to yako magari thank you hey ageria thanks God bless you tonini wandikite paragraph ndio wandikite kama najita ndutawira kwa media kikiro kana ringi aya ni gutwara nginya mu media hawe ndie guaya ni gutwara nginya kwa dia ke wakena waru ziote ukiona ringi luni kikiura tere ndio kana ni hit and run Ulugo twake ari ngibura riri ni gukona ni chata ndiaragia muno ni no nyende udumire namba ya thi ateketeke kijikiria namba ya thimu ajikiria namba ya thimu ri actually no ndikane ndege credit ya mana matatu ngoja ugaikeria credit ya matatu ndatumire okay kejikwaria nake tukabonga tukiaria na ngere mufataru yale mufataru ndio gwishia that 2017 ndafatarite ni mundu 2019 niko fatarite ni mundu so ngikora ni mufataru so there is where twaririe na thimu kelia for week by the udonge ando matoi na gwishia ni manyire kule YouTube channel we are the couple aria mandetire hinde okay fine katuge hai no ri haria yacokerio reke tutue no ta kudeti haria yacokerio ri miaka iri ri ni agutwira kiria getumiria simu hai no ko maybe ndamionete ndukamba kumutwira ni agutwira so ithu toka mwire update andu hanini muno a period of a week tondu wa irio kirehe ndetage mwe guku Nado kwani riri ali text twaje kwa nani niko kwani I remember no dikana kwa the event kwa Kigwaru Garden Kigwaru Gardens that was last year that was on 20th October I remember by the way you did mugicamanio nake ukije kire nake ku no gitutisha muno kutingiaria jeshi ngiona arigo ngiona andu othe riu ri bakoza sent ametoa wapi minji reu
tukianjia kwaria mwacemanirie muthenya ucio kana muonanite no twaria ri muthenya ucio ru wa mbere kuonana uguo na maitho wiki iyo ingi ya tukitiari kuhurana na thimu riu tukihura tukibanga na ngimura Sunday niguo tugacemania ngegwire baruthi that was my day kwa Uber ngigeithia Uber rĩu kuoya ũmwĩra nĩ ngari yaku kana ndũraigua nginya ndĩrera ndereba ya Uber ndeithia tware ndeithia twarithia kĩone yakwa aja tondũ ndaumĩte rĩrĩ amwĩte igongona Dandora so ndũkĩoya kauba kũu ndoete matatũ mĩena ĩno gathonga ũguo nako kuona kũrĩa nĩguo ndoire kauba nĩgetha ngĩmuoya harĩa ikaraga ngĩmuoya hau rĩu cai ni kwaranĩria rĩu tucemanirie mbere Uber nĩ oneirwo nĩ ndereba ndanete rĩu ndithira kĩmwenderio hau thutha ngamwĩra rĩ ngari ndũkawa ngari nĩ yangu ndere ni kuandika rĩu nĩguo twathire kũrĩa Kĩguaro na iyo ndio date ĩrĩa ndirikanaga mũno tondũ nĩũkũririkana kwarugĩtwo na actually iyo ti date my friend iyo ari event ya rigoco iyo ti date ũguo twatuhenia atĩ nĩ date wa mũthoni no ndamĩkuire ta for me ndamĩkuire ta date tondũ no ndakĩmũgeria because tondũ twathiĩ kwa kĩrugĩtwo bari ingĩ ciĩtagwo mĩtumbũrũ rĩu icio nĩciendire mũno na mĩtumbũrũ rĩu ndũ akĩmenya arĩa marĩ riko kĩrĩa mĩtũrua rĩgĩ mĩtumbũrũ na nĩguo cia mĩtumbũrũ ĩkĩmĩkoria and she enjoyed sana I enjoy tondũ niĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ single by the way na ndarĩ na gate kamwe na ndarĩrikanaga thogithi cigũrũ wa metha na mũndũ nĩ ndĩmũcainithĩtie thĩinĩ wa media angĩũguo ndĩgũthiĩ gwakwa orera hau had you dated before ndarĩ nake no tũgĩcoka twathiĩte forum tũgagũtũngana okay nĩ mwahanainie story mũndũ nĩ matiganĩte maikarĩte how long tũikarĩte for 1 year na ũcio rĩu 1 year tũgĩkorwo na maishu maingĩ ngĩona mũndũ rĩu athiĩ ciake rĩu after that tũgĩikara nĩguo ndĩngĩikara mũno for itakũdate nĩguo rĩu akũnitext amenya ndũngĩkĩreply haraka wengi nĩ wamĩonete niliona nikasio did you watch maybe no ingerie pornography ana dia nile ngihingura by the way bishage donire hai ame ndio kora ngi online mara maga hai tinda ndungimenya kana mundu e serious ngiaci ungiona to anota kono ari so do menye whether is a media nigga or ya kelele uruda mwire kuigura bisha ya mundu thuru abotige tondu atuma hai cigana after 2019 that is ya keri ngĩenda kũmenya kaigu nyambe ndĩmũrore na amenyeta policy nĩguo ndaingĩrire ngĩmũtext ngĩmũreply tukiaria no ndendie twarie mũno akienda kũhũra rĩu njanaweza kupigia ndarĩ wĩra-inĩ sasa atapigaje na hana namba kana ni njaro ya weather kwanza aliniuliza tunaweza ongea nikamwambia niko job but akaniambia si unisendie namba yako haja nenda sitire hani na ukishoka ngĩmũtũmĩra hĩndĩ chatini icio chatini how quick Unajua my friend tumehasulia namba unagonga mpaka miezi 2 upatiwi mpaka unapiga na Facebook call wallahi ngĩmũtũmĩra ngĩenda kũmenya arenda kĩ tondũ ndajerire kĩrĩa arenda hau okay nĩ akũheire profile yake such that you could not have assumed mimi nilienda through na nilitumia alinitumia picha kadhaa karibu anza kutumia mix umtambue nilikuwa nimejaribu buda akakitoka kuingia box aje sasa ana mwera ngoro DJ Cent tutawira media-inĩ jikaraga kuna mpaka agĩkwa simwe kwa na profile actually let me tell you ndendaga rĩrĩ ndendaga irio ndahoya nginya ũrĩa angĩcamania ũguo naniĩ kana na kĩmikana na mũndũ kuuga ũhoro wa send no nani aone aje and by the way ndathikagĩrĩria gĩkuyu niwe watũmire thikĩrĩrie ndaigua kũmenya yari kũmenya ngenda kĩnjĩra ti njũkaga thaa 4 thaa cigana gũthikĩrĩria Kĩgoco FM nĩndakamenya no andĩkwo CV so alafu ngĩtũma nĩguo ndamũtũmĩire namba ona ndaikarire ndagĩka ĩyo akĩhũra kĩndũ kĩa mbere no ndo akumakania twaririe ta andũ moaine twaririe for long
no ndio ile profile ne heanire riu nyingi haria no no ayendire yaingirire box no wewe ni ukahikio ni DJ one of the by the way ndamwiraga gutiri andu ndathire ta DJ ana meciri ni makwa ndie cigegereka tondu ni njoe ma DJs ningi ni ma players my friend wana play na disc alo wananyithite kwisi ule wako gweta ile ri agwataka player ile music player bele ma DJ no dia cirage no baba ngai ni tofauti aha tukiatwaria niguo tukimenyana tukibanga riu ria tugucemania tugikorwo tukiaragia ni hura kaingi amekusumbua alikuwa anapiga sana tukaongea niguo rua fagire after 1 week tuikaria 1 week niguo uyu ngiarua kiamwa go tusema ni kwa on Friday kulikuwa Sunday it was Sunday afternoon so na mwacemania niguo rue kundwara haya yani hende mwokire niguo mwacemanirie Kigwero Gardens na niguo kagakiranga thita tegwatuka necirie mundu mamenyanite uguo hende okorogio ni angerugirio rairie angege uko ekini ndio ngekira na mistari tondu ingirie actually by the way utuko ndio maundu magirire atwenderie guo ona dia ina option ndio ibitu tunyamaze teze chini ndio kila kwa wakini introduce na mabeshi tekeke ndio mwenye after that ndio abali ya diki event ya dira ukijika wega mukiheka hinda gakwaria haya kigathiri ndio horo wake agirire yes nigetha aigua kihule muhuri biu ini no gutamburu kule twa gutamburithia kina mtu no kweli mujitire kuna venye huyu jamaa anatambulikana kidogo yani dogo ngiura muhuri ni mundu wa kwaria matoto maundu tuingia kinjirite ri nona kinjini DJ ngiona ni DJ ni maruta kwa media kibosho na yani tumaundu tungi tumwetu strikes ino no tugana mundu arakwira maundu matariko uguo kihurira muhuri haya kuma hau riu ndwagire na nganja ona ukorwo ndiakiriditie ati main so from there nugona ndarega singo ndagoke gwako so by the way waikaraga atia hindi yo mbere yo maybe before monanite before tonanite ri it was that live ya kupata dish after ina issue atene hari ugathie kwa mathi ukamwira mathi chapo uchome speed no by the way no mundu uri njuikaine na ikondo ono mundu uri njuikaine ni heka nderika kwa moke na tirie do you know okay shaire ngori even today shaire ngori and then that no ndihuraga gikombe ndi uwi ndihuraga gikombe no na guore urona gikombe kina kauti haria you can see mukandoni uria cimithu na ciothe ngori so that's tembo iyo ni rucini no wait a minute before muona na muma Kigwero Gardens riguo muona na ria mbere o mundu kuinuka gwake kana no ni insistire enda kumenya home riu tirenda gukora abotige riu arenda kumenya gukora gutwara gwake tega kunyanike okay guy hata ngoja asikungoja hakuna story ya kungoja hapana alikuja akasema nataka kujua na wewe nyeke dagu shida dagu menya dembodo ina gani how first day you have na eka yotari na to issue tule ile tumeigithagio kwanza sitaki kuja kwanza sijui ngoja kidogo kwanza nikujue ole iko ni DJ ukimenya wewe wacha actually like a good a shocking thing that day akihesa shia wote I trusted Buddha Baraka jo how ndio ngine nitakuwa ni horo wa gari yani mkiongea lazima kuisha maneno how do you that is your weak point ladies. That is your weak point. Kada yothe irenda muhiki. Make sure that at least ni wekirekaniro hanini. Kabo hetie fito kigweta Joshua no ukorwo kigweka undurithite ndiwe na Bible. Guys serious. Ningorongea sana kuhusu. Waina sabishigana? Tadina nisia kuria ya safita tu. So kimunengere mwe. Si ile ya kubahatisha. Ya ile kumpea antimenya ale kida kiatumie demo trust. Ati digoji kuigwa uyatete dauma ni agocoka. Ndamuheire cabi na tu
I think ni gushira undu ndonire thiini wake mundu ngirora mundu one mundu tondu undu wa mbere ambire kunjira mimi kama mimi nataka msichana mwenye nitaoa. Yes, nataka. Hakuna story ati ya kushinda hapa kupea stories zingine. Ashaanza kuambia story ya kuoa na mjadate. Man, ni nini sasa? Ndio wa mbele ambire kunjira ujue mimi nataka mtu mwenye nitaoa. Sitaki ati tuanze kudate ukuwe na maisha. Mimi nataka mtu mwenye ndako nani uko hike ni umuthi. Ngoja my friend. Sasa na umo juu unapata aje dem siku ya kwanza ushauliza uende kwake, ushapewa key, unamwambia utamuoa hata ujui iko rada ya hata nikupeleke unaona ndio ndaro bitone karo ni that past you see mundu mtu adita anake before watu wanajiraga no ginya tukangania so here tuikara for her 1 year ni aje kujira ni kusoka no twahitania so here I got another opportunity na hiyo ni ndio by the way inside me ndio I got no ginya jigo ni ndari ya kutumia na no ginya ndiye mutumia usiende kwa dhidi wako and look gigwa this time na mahindani momaya. Sasa nduri uramumenya wega no wambia kumuhe horo wa kumuhikia. As in how hajakujua only go tuonaga it was wacha story ya kukua godly siku ya kwanza boss. Lakini anasema ni godly juu unaenda hoete that hiyo time na hoete gaya hemodo. Oje sitake hoyaga kile kubahatisha. Kubahatisha. Ya ngone ni hoya ndeka 20 wewe ukinyagishigana. No. Yeno neto tishagira kule mitambo-ini hende jigo aero bishop ho hivi. Kali ngithie ihoya ndeka 20. Yes. Kuyo umie ni hapo na gogo chideso. Ndirikithitha. By the way that's a trick angiakuhotire nayo nginya hende yo muona na kwire twambe tuhoere wendo. Jamaa. So kutoka hapo umempea ki na kwira ni arona ta ado kimudu kuhikia kuna story nyingine na nitwaragia hau no ni ndamwira lazima kwanza nijue wazazi kuzomea duda kidwara atoroja ni kuhikia ndio plan ya kudwara kwa keke gimana lazima kwanza mimi nijue wazazi nijue umetoka wapi ya nijue umetoka wapi unaishi aje kivipia ndio nikujue zaidi ndio wakorora jira we serious na kuhikania tushoke tuoyane shoke rudie ndio ngome ruguga ndonania mundu online sijui onani gokorode goli onana mundu akojuri no ajuri munana mundu online no kwanza mtu wa Facebook my friend kwanza wako wengi huko joka sana ushajokiwa na wengi lakini sasa hiyo wakuji hapana acha tuambia tu kwa yani hapana wewe na wewe unataka kwambia ukweli ile joka hata wako ile joka ya texting unajibu wana chat huko lakini unajuezi wewe ulikuwa umezoea kuzia simu anyway it's not an issue alikuwa shazoea kuzia simu so tumebonga na gemura leo unatuma kigwa rugande but ndio ile hida ile leo tondu ona kere ndio ndio na maundu make no na and you got your things your privacy leo tugikara twaikaria actually tuikaria thiko ithatu abotige kuria ni muima kana wakoma ashane ma digetekera dani boga ulikuwa ule ana kinyire tu ona gutire guikara mana huko niko naishi ndio so ulikuwa unafanya kazi niko na wathondekete kanyumba kaundu keo utendekea wega au ni atiga kugata akire wega na digetekerire mbeleno lakini ukira na nduma ona no bahati ingeire nyumba tano ndagegerire ndamwirire sawa nataka kujua kwenye naishi huko jikaraga na tukirekia story ya kinyo did you cook maybe no amurugire shari goda ugerio no goda ugerio because she cooked like amugeni ngikara au kinywa chai ndu kwirorera ya background ciake kuna mangai ndagitikie tu hakwa ati ameitikia kabisa amesema yes I do by the way oria ekaga ati ndara kinjira atiriri okay let's fast wait nuona twende for that tusemani wiki mwana kwa jana thimu akijendera ukuona nuona nitoje kigwa rugande ni anyona ule ile tumerana mundu atiriri ati alikuwa wadenya alikuwa ananiambia ati sasa tumepatana you will give me another 2 months this year ndio atiriri and then that past ale na mundu maikana nake wale na timu yao so ndio na it's hard kumale goka ni kukuhika na brother so that is akijikira that muhako so meaning koro abirire na guka gwaku engiari no yes
tondu uri akanyumba kahana na kiri Mostrai kiri angioigire no ona tia Mostrai kiama kire kitamo kiama egiari no actually ingekuwa no tumagare tondu kwani ulikuwa unakanywa na gadi buda afu no ndari nginya na thiri teka no angiaga na ndaikara kanyumba kanini by the way ndari rumu ndaiga giti kapele tosha imeja but ndagathondekaga arabu gikawa ari hwari na irima gatagati glory to God ya wagoreirwo ni anga ndiwe ni mwaki uyu mundu akagia kina tathi gasi ni ati kando akaga kiriko mugaga tondu akorirwo kiruga na ki no ndari akorirwo na gas but akiuka ri ni ndebangire ora akira story ni ya ikaraga before ni akinde hande he nyumba njega fiu 1 bedroom. So how long did it took you to kumleta kwa nyumba? 1 month, I think. Just 1 month. No, ikwisha sana because we are I think ni ndako delay. That leo delay. Ali ni delay na ma story ya mama yake, we have to talk. So ni na nile kiria juma kwake ajililia tele. Wewe sasa mama anaingilia wapi? Simuulize. Sasa mama anakuja after. Nini ushapenda? Hiyo ni after. Unanibamba hapo. Huyu mama anakutia wapi? Lazima pia uambie mama. Cheki. Si umemtrust. Unajua nowadays wazazi siku hizi aenda huko into details hapo sio kuonana nao hana hata how serious yale unaona mambo tamasha. Umeokoka? Yeah. Mama hakukuuliza manze sasa si. Nini? Nikienda kuja biritu. Oche ni wale ndo abere. Niyo igai. Mundu hana hata. Menya no ginya menye kana mundu wa turafu ke. No ginya gendire kumenya mambo tamasha. Akienda gutume muciari no nginya ndire bici nginya bica agetia ari na style weno ndaliona style mathe akasema mathe hata style unajua kama nishapenda sasa ndio hali ni hali ya thia ukugite na unjua ni DJ juu ya nywele ni hapo wewe ni DJ leo mathe ni amore ni kitega ndali tondu mathe ngite amorite tiriri aba mwana ndio huko leo tiko kuhitia amore maisha mama ni agete specially amorora kana ayo wena maana serious gimara ya serious akijira no mama ni oshikiro kumenya ni ma serious ni uri atengeririe maundu unaona ru ndamwira horo wa cia ndaikarire ala akudire akijira unataka tu kuona mama wewe kumwali na mama na wewe menye de serious no mali to akihura thimu tucemanie kuria mama akingera tukionana na mathe tukiaria afu adoni andwega na ma sisters tukiaria no tukiguana ruma kenyenda makenye ro na ngire no atiriri ni marorire kara ndwirire kara by like ngore another thing another hard thing kirio na ni girugia tumire ningi make ni ule imagine for my age ndio mathe ndira kuhikania eno ari hakuetirwo committee urona mathe riu ero ako ero sent no nginya ikani no amwira so nini ndo igwa auga atia arenda no nginya ni mathe so it's my job either ndimwe muinukie kana mathe okay mathe ro kuga atia ndugite ndu ndira mathe ndira seize ngira seize atiriri tondu ni ndi ndamenya ndi ari na fiaru ya guthikinya mushago na turieri yasha ndu mathe niyo ngiaria na sigira ira mathe ukiachere gwaku thiko cigana thiko igiri urari thiko igiri ndamenyaga riu ni hindi ya wikata iro na kiambate so the week issue ngira make gitumira mathe fia mathe ndamenya ni kiaruka kwiru agikinya do you know akwite kinya ku acoke ya ogire kinya thiko igiri ndikinina niki I'm going back ahikanie yes kwani ulikuwa mommy's boy? Yeah, I was because there was one last born hakuna boy mwingine amba we fage kwanza hai remember ni pia kwa bebe ile ndio akolera kwanza alimshamba kama mikono ndiko na kuigwa ndio tukanie
afu ndwari nyama tiga tari tondu mutumia ni aikoretwo heo mwana uguo na kamwiri ne tuirio twake ni uratahagirwo riu ni ugite kamwiri list we turona kuhiuherio ti kuhuthu we muratwara no huo no na titi kiri ndago no biu ni ubatara uri ari baba no njukite no ngeru wa maundu maya family yakwenda no ni tutakuhire paternity ndukamake ndukakuhire paternity leave ungire na tunyama hani it's okay. Yeah. It's okay. Yes. So mama gikirwo na mathia video riu kinya riu tumuikarie thi tumuire angikorwo ndakikiona ihinda rĩakwa rĩa kũiganĩra rĩa kinya wega but riu ni nduragia andu in relationship amuanyu kuona maybe tuiganĩte kana aciaria mundu you know mundu no athi ukorwo we wigue thiini waku ni uiganĩte. I remember on my elder sister jiria pana at 5 by the way they are coming to believe later kimona kia hikadiria na ginya maundu magirire na anaweza na familia anaweza kuna story ngumu hata mzazi alikuwa alikuwa na hofu hapo mzazi taka hotie muiritu wene ma kidege to thimu gicagi mathe wandu maneire waru ona kone kamicigire tutikaire badari nani kugatire gutiri undu umwe ta gutua matua na mai he maiciru ajikarire akinjira tirire as long as you got married it's about to start na udire kuigana ni murigo wangu tita murigo wangu ate wake wana ho igere is to hustle todo even if tulitwa ona ni todo ntwa ikania na no ona ni rangia thao na ni haru ni doka na ni doka na ni na rangia ya thao ando sema ngara ni uba ndio hajazoea kuambiwa wewe nimekuja kumwambia wewe wale kwa hiyo baba yako ina ni kucoka wito baba utigwo wiki wi bange akeje yako ria kima akata ni na toindo yes. So but life has been going on well until you guys you have a YouTube channel inaitwa Blessed Family Channel na niko turenda andu riu maingire mambe ma subscribe Blessed Family Channel mu support couple ino doka tuko ma introduce ino wa channel ino yakwa nigetha mu ma support uthie kuria YouTube ucarie Blessed Family Channel uingire ku o subscribe ni ukuona video gucitha ici mwina video ithatu muno ingire ku abe subscribe acokerera video icio cieko na ni marariria mbeu njithi meno horo mwega muno makiria wiko uguo ngingira ku ni ukukora na muno makiria subscribe ucoke share link yao na ni njui ni megutuika kirathimo muturire-ini waku so I don't know kana heka undu kangi mukwenda kuongira tutanarikia no twariria cio menya kwina mara na ta utangihoteka yani ati sanitizer wapi kwa kuoa ina happen ni ile unaamua kwa kaida tukihau kararibu guys sasa huyu jamaa nitaenda kwake hana kakitu ni ya kuwe mvumilivu amwe ni madamu akuhika rune ndani kugia muthuri ni amwe kukiriria so tiaga ma challenges by the way ma challenges ni maigi ni kona rune no nyumbe thiri kona ni mwale manu ni ugie na umereru pio umenye hado hane mundu mumenye waya umenyewe ni mwikane tigita wote gwecuhania yani wetha wathiriri gucongana wewe kwera wacuma ni thegetha ri ngikaya kuingirana so kuthegetha kuu ri kwina magesha maroima magesha macio riu nimo macio maundu mari muhingicanagira nyumba no programu tofauti yani ndago oredo ana ma gucongana mutiguana mutimake no nginya mucongane mumenye uyu ndago ugujagiirwo gwiko nigetha aigue iganeire nake amenye okay dem ana to watch atajuaje mwanaume ako serious kutalingana pia matendo yake na mwenye juu most kuna mtu ameandika hapa wezi trust msee na kuongea hiyo sio ndio wa mbele na tina kuna miadi no kinyiginya tabia juu kuna mtu amesema hapa utavumilia but many men hawako serious na life wanakutaka ukiwa na pesa true hiyo mimi Kenya naweza mwambia first of all abe arore yani mienendo ya huyo mtu amenye ni ukumenya mundu na kuringana na uria we araika na uria ikaranagia na andu ciko ciake cia maundu ni ukumenya mundu ya serious that means ni amwite kuhikania alright ndu karore bia adege memara mbeca ati no nginya mfulani akora kada no ndekarite wega na we wari na tuindo no goti Statis we wari mwegega no ndo ame asumire warorire kioneki matikarore besha todo gikeno ni no na riria mwacarie murieri nikio gikeno enjoy pamoja tuwe gari ri twa haso nake tuindo tuingi twapenete mwa haso na ama enda chini na ukanotiza kwa chini na hakwambii
kipesa. Na notisingi na lakini mko hapo msapotiane si atumwachilie tena kila kitu. Na leo ameoneka ndo fulani na wewe na kohoti. Ukili home support. Right. Okay, so Blessed Family Channel. Another thing before we end, take your warrior, you know, ungemenya the more serious. Tell them we enjoy for kaya marriage ni biblical. That means anything that ukienda kwa marriage, ndio atendayo ni marriage. Ohoe witie, na wale kia witia. Na nige ugutiri hindi farothi ugetia giti giki. Ko giki kia ngiri, na wewe uretio giti. Ona kia matana no giti. Specific urenda mundu ya hana atia na mutumia hana atia. And then from there, ahikiaria maithu na iritu ya mwenao, they just onako ni mari na mwitio mwi. Choose. Yes. Taka mwanaume ana drive, taka mwanaume amejenga. My friend, huyo ni mwanaume wa wenyewe. Huyo mwenye akona hizo vitu zote, lazima akuwe ameoa mahali. Sasa naweza sema, heto maulu tuingie pale na hene. Wewe watia hata mahali. Akajira dina kaudo fulani dina kina. Maybe ni rangi. Vitu zingine zimeachieve. Maybe ni rangi ilimsumbua akaona hii rangi kuiwin lazima pia ukuwe na mchoro. Lazima ukuwe na mchoro. So another thing, nigga tuanjie channel nanya hemu dorori ya tuanjie channel niki. The main reason tuanjie channel ni about marriage, young marriage. Young couples. Na hena couple igire twakorire. First couple ni andu twathiete ithuo hugo twikira tukunyitithania matiganite. That was young elder couple Marian na gutukira. Na hindi atwakijire hau ni the problem ile ramagia ri ni girl child aruga boy child atidatigaga kinya irio. Get na boy child aruga atiriri ni ri digaga irio no digaga shiringi magana maigana meri. But girl child ndakoragwo gwikatia kunyita yarenda ihe ndigagirwo matano wasenti gutio ungi ona ndigagirwo ungi akaiga matano macio ye muthenda ni no ona rĩngĩ rĩrĩ mũthee wake no kwatiga matano no nĩka shopping kũrĩa gũtigagwo ngiri tũndeka shopping. So there are those ways no rĩu rĩo mũgũrũkĩtie rĩ mwĩtanie ndigagirwo ngiri no ndanamũtarĩria. So tugeciria atiri tondu couple yo bingine ni agikire muno until that muthenya umwe ni mara understand na maramenya gutiruda na mara understand ni ya mutumia ucio aramenyithia atiri at the end of the day tondu ni matiganire for 1 month no 3 months mutumia ucio kiringo ni maisha ya outside agishoka but really agweno. Alright, so the kuira marriage atiri it can work na it will work as long as you ready work. Alright. Kama siwe na understanding kiko mko mina understanding kwa understanding na mutithia. Okay, very good. Ya tulikia tondu mathaa ni mathira Gushin tuligia na episode ingi he maundu mengi muno tanakaba thoko na episode 2 no riu ri the main thing twi haha ri I'm here to support you guys na mundu wothe urerorera uthie YouTube ucarie Blessed Family Channel usubscribe ucoke wirorere video icio cieku to support family no support young couple aya support channel yao nigetha ikinyire channel ingi turona ciguru cia couples wendi wakwa ni uguo. So waima haha twarikia live chat ino uthie kuria YouTube o search o how YouTube ine o search Blessed Family Channel o subscribe na wirorere video how ni ukora how we met sababu ndiko hutia no maiki muno twahitha haha neko nigetha mathie merorere ku niko ukora first episode second episode na niko ukora ni family couple ya family fatu ikarana kino kile ifatu kwa yes na bado tutio kwa wiki obi kule mwana wa Facebook waandike Blessed Family. Alright, niko ya Instagram waandike Blessed Family 74 that is our channel Blessed Family 74 au na audio follow na ukilike na niko ukora posta shito shito. Okay, and thank you muno muno wetu farodi ndio wa wetikiri baku na kona nimega ugetwira twaririe family we will continue and love online love works na gochirio niyo episode ile mwago ni gwecirio horo ayo the next episode mugwikira ko ya online family works ndio mwere ndio mwacemanirie online na ugithio online witikitie ati no wone mundu mwega because we are going digital so we have to think also online. I call it a computer iniri ndi na gukubara mundu wakwa ngumuruta ku how computer ine yo as the life continues kabisa. Thank you so much. Anakwenda wajikoro wa family tukikara yo ikudara tukira kumutara ithu twambiriirie tene
legend to forefathers. No, like kwire another thing andu mataramenya thikũ ici marriage ndĩratungatwo kũrĩa mũitũ matungataga marriage atĩ we gĩtheri gĩkĩ yano rĩu thikũ ici nĩ tofauti nĩ mũikaranie ta brother na sister na wendo ũkorwo wĩiru akiri arata unampigia uko aje uko wapi sikuja tukunjwa kachai na hapa ndona gachai kegai ai ndona nowe tũngĩnyua you know you are friends muka make sure ati maundu marĩa mothe mũreka nyũmba rĩu ũratiriti mũndũ ũcio ta mũrata gũtirĩ hĩndĩ ũkamũmena na gũtirĩ hĩndĩ muka solve problem yake gũtuĩka solved. So thank you so much. Uthi harĩa YouTube search Blessed Family Channel o subscribe na utige comment yaku actually ako watuigua haha thiĩ uge nimeletwa hapa na Barothi period. Thank you so much. God bless you. Nice day. Blessed couple, Blessed Family Channel. Subscribe. Thank you.